کمانڈر صدر کمان لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی گشتے کے دشمن سوشل میڈیا سے دل پروشی شنگ کنگیا قائد اعظم ہمپتی کلوہ دا تک آواہد دور نہیں کہ کشمیر آجو بھی تو کشمیر محلوق وتی حق رساں دشمن وتی دردانی درشانی بلوچستان کنگے جوہد کنگئی جے یو آئی فے راشون بلوچستان اسمبلی اپوزیشن لیڈر ملک سکندر ایڈوکیٹ گشتے کہ کشمیر آجو جوہد کس ایر جنگ نہیں اور یہ کس ایر جت نکا ماگو کشمیریاں ہم کو پگے اور ہندوستان کشمیر صرف زور قبضہ کو تر کشمیر پاکستان باہرے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی مظفرآباد یادگار شہداء افتتاح کو تک ڈاکٹر عارف علوی گشتے کہ مروچی کشمیریانی سرا بوں کے زوراکیانی وابطہ دنیا صحیح اور سرپت کرنے گئے ہندوستان زوراکیہ یک یک ویلی گیرارگ بیت اور مسلمان ہندوستان جامنند بوگے جوہد کو تک پدا کشک بوتگ دو قومی نظریہ درچہ دو راج جتا جتا نشت نہ کنا ہندوستان دو قومی نظریہ مدام چیلنج کو تک آزاد کشمیر مزن وزیر عبدالقیوم نیازی گشتے کہ آجوئے لوٹا پدا کشمیریاں وتی جان ندر کو تک زندگی راج شہیدانی قربانیاں مدام یاد کرنا یادگار شہداء مراکش بہر زورگ منی واسطہ شرف گپے ماں ہندوستان مقابلہ پیس رحم کو تگا انگتا ہم ہندوستان کو مقابلہ کرنے کا تیاری کیونکہ ملک کا گوستے کے 24 کلاکاری نیامہ مثبت کیسانی شرح 9.7% ریکارڈ پاکستان کرونا وائرس سے سبب 28 مردم بیران کرونا وائرس سے سبب 6137 نو کی کیس رپورٹ بتائی چلیشیا پت بیران ہوتے کہ مردمانی کل کے ساس 29448 سر بتائی کوئٹے دمک نوا کے لیے سری غرگئی نزدیک کا ملک عبدالمعین دم پور نبو حگے سبب 4 کن جنوک بیران بوتے کی مردمانی لاش سیول اسپتال سرکنگ بوتگا 4 تہدوئے لاشانی پجار محمد خان اور فضل الرحمن ناما بوتگ و دوئے پجار تنیگتن بوتگ پنچگور مروچی سیمی روچہ ہم جاورحال نگے گا محلوق گسانی تہائیں اور بازار بندہ وردنی چیزانی تنگی ودی بوتگ اور پنچگور اگوستگی سی روچہ لین بے گواہیں لین نبوہ کے سبب آپے ہم تنگی ودی بوتگ پاکستان ہوار تیوگی دنیا کشمیر یگو یک جہتی روچ دارگ بو گئی ہمک سال 5 فروری یگو کشمیر یک جہتی درشان کنگو ہندوستانی زوراکیہ نیلافہ اے روچ دارگ بھی اے روچ درگتا ملک کے بازی دمگا مراگش برجم دارگ بوتگا مثلا وزیر عمران خان گشتے کے دمگے ایمنی سلامتی و دیمروی حاضرہ کشمیر جیڑے گیشو گیوار کنگا لمیے پاکستان محلوق کشمیریہ حق کے خود ارادیت ہاتھ رگو کشمیریہ یک جہتی روچہ دارا گئی ہندوستان در قانونی گام گیجانی سببہ جموں کشمیر انسانی جاورہ روچ پر روچ گنتر بوہانا قومی اسمبلی اپوزیشن لیڈر شہباز شریف گشتے کے عبید کشمیر جیڑا گیشو گیوار کنک زرباری ایشی ایمنی و دیمروی و ابنا سرجمی فلسطین و مقبوضہ کشمیر جیڑا اقوام متحدہ سلامتی کونسل اور میان عثمانی برادری واسطہ 2 مزنی چیلنجاں پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری گشتے کے مقبوضہ کشمیر آجوئی شہید ذوالفقار بھٹو مشن بتگ کشمیریہ نے حق کے خود ارادیت واسطہ میں جوہد برجا بھی کشمیر جیڑا گیشو گیوار نبو ہاگے دما کے واسطہ مزنی چیلنجیں چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ گشتے کے کشمیر جیڑا اقوام متحدہ مننگ نامہ اور کشمیر محلوق واحش پد گیشو گیوار کنک بھی ہندوستان ظلم و زوراکی و کشت و کوش ہے انسانی حقانی خلاف ورزی عبید کشمیر محلوق جوہد سطح کرزی مقبوضہ کشمیر ہندوستانی فوج زوراکی برجا ہندوستان فوج تیرگواری 2 کشمیری جنگ بتگاں کشمیریانی جوہد پلہ مرضی 2 احوالکار جنگ بتگ ہندوستانی فوج زوراکی احوالکار ہم رکھ کے تگاں انکاری بنجائی وزیر فواد چودھری گشتے کہ امریکہ اور چین نیامت جیڑا گیشو گیوار کنگے ہاترہ پاکستان وتی کردہ ادا کنگا ساڑیے مازن وزیر اگو چین سرمایہ کارا گیندونند کو تک کراچی اور فیصل آباد ورگی آپ منصوبہ نبابتا گپتران بھی تک
خزانہ کے پنجائی وزیر شوکت ترین گشت کے مزن وزیر چین تروتاب پر ارزشت بودتگ IMF پروگرام میں پتکلدار قدر محکم بودتگ گرچینہ بازی منصوبہ ہانی بابتگ اپتران بودتگ گوریچانی وزیرستان دماغ در تخیل سیکیورٹی فورسز آپریشن دو نیمگی تیرگواریہ دو ناشرکار جنگ بودتگ ISPR ردا ناشرکارانی گورا مزنی کے ساتھ سے صلاح و گولہ بارود دست کب تک ناشرکار ہوا برائے تاوان نشانگی کوش اور بھتہ گیریے ویلہ ہوار بودتگاں